Mwaramutse cyangwa mwiriwe banda mwese aherereye umugabane wa Afrika continent Afrique cyangwa Africa continent ni umugabane ukunda kuvuga ko byinshi na cyane byinshi bibi. Uyu munsi rero nagutegura ibihugu 10 bimwe amahoro cyane muri Afrika. Ushaka kubaza ati ibyo bihugu ni ibyahe? Kenshi muri Afrika hakunze kuvugwa ibihugu bimwe akajagari cyangwa bimwe umutekano utameze neza, ariko mu munsi ngiye kubwira ibihugu 10 byo muri Afrika bimwe amahoro adasanzwe. Bimwe amahoro si ukuvuga ko bitigeze kuba intambara, oya, intambara yigeze kuba cyangwa n'ibindi bintu biraba cyangwa n'indi migumuko, ariko ubu hari amahoro nkuko tubikora ku rubuga rwa kumenyesha makuru cya Global Peace Index gisanzwe kivuga ibihugu bisanzwe biri mu mahoro cyangwa ahantu hari amahoro cyangwa ahantu hatagira amahoro. Amahoro ni kimwe mu bintu gituma igihugu gitera imbere, ni kimwe mu bintu bikomeye cyane abantu bisunga, ndetse baba investors cyangwa ashobora gutuma abantu batera imbere, kuko imbere hari amahoro n'abantu baratera imbere kandi abantu bayumviye gukora ibintu bijyanye n'iterambere. Ibihugu rero 10 byo muri Afrika nuko atagihugu na kimwe cyo muri Afrika guseruko kirimwo. Ibihugu byinshi bidakunze kuvugwa cyane mu kajagari cyangwa mu bintu biriye. Cyenda gusaba no gukora subscribe cyangwa sabone kugira ngo uzoho kwikene inkuru nyinshi zo muri Afrika, ko muri Afrika havugwa byinshi bibi, ariko tugiye kuzoza turabashikiriza ibintu byiza bivugwa muri Afrika. Ndetse nagusaba unakore na comment partage, ndetse amusangize n'abandi babibone. Igihugu cya mbere kirimo amahoro muri Afrika ni igihugu cya Mauritius cyangwa Maurice ni igihugu kiri mu bihugu bitekanye cyane, bikunze mbere no kuvugwa gake, kandi kiri mu bihugu bito ariko biteye imbere cyane. Igihugu cya kabiri kirimo amahoro menshi, kirimo amahoro ni Botswana ni igihugu kisanzwe kiri muri Afrika y'amajyepfo cyangwa Afrika Australia cyangwa Southern Africa. Ni igihugu gisanzwe kirimo amahoro menshi kandi ni igihugu gisanzwe kiri mu bihugu biteye imbere nubwo kidakunda kuvugwa cyane. Igihugu cya gatatu giteye imbere n'igihugu cya Sierra Leone yo yayigeze kubamo intambara, ariko uko imyaka yagira hera niko hagiye haraboneka amahoro, kandi amahoro arambye kandi atuje. Sierra Leone ni igihugu kiri muri Afrika y'uburengero cyangwa Western Africa. Igihugu cya kane kirimo amahoro ni igihugu cya Ghana. Igihugu cya Ghana ni kimwe mu bihugu biteye imbere kandi bitekanye, gisanzwe kiri muri Afrika y'uburengero cyangwa Western Africa. Nacyo giharwa mu bihugu birimo amahoro cyane. Igihugu cya gatanu ni Senegal. Igihugu cya Senegal ni kimwe mu bihugu bitangwa nk'akarorero cyane muri Afrika ubujyana na demokarasi ndetse n'amahoro, kuko Senegal ifite ukuntu yitunganije hamwe ibihugu byinshi bishyika ko bigatangara ha muri demokarasi ndetse no mu mahoro. Igihugu cya gatandatu ni igihugu cya Madagascar ni izinga. Madagascar ni igihugu gisanzwe gidonda kuvugamo intoreka cyane, nicyo gituma igice kiza mu rutonde rw'ibihugu 10 bimwe amahoro. Igihugu cy'indwi ni igihugu cya Namibia, ni igihugu gisanzwe kiri muri Afrika y'amajyepfo muri Southern Africa cyangwa Pays d'Afrique Australe. Ni igihugu kinini gisanzwe kirimo n'ubugarwa bwa Kalahari, ariko gisanzwe gihabwa mu bihugu bimwe amahoro cyangwa ibihugu bitekanye. Igihugu cy'umunani ni igihugu cya Gambia. Gambia ni igihugu kiri muri Senegal. Ni kimwe mu bihugu bito cyane, ariko bimwe amahoro atangaje ku rugero rwo hejuru. Igihugu cy'icyenda ni igihugu cya Zambia. Zambia ni igihugu gisanzwe kiri muri Afrika y'ubumanuko, nacyo ni igihugu kiri mu bihugu birimo amahoro cyane. Igihugu cy'icumi akaba aricyo cya nyuma ni igihugu cya Liberia, gisanzwe kiri muri Afrika y'uburengero, kiri impande ya Ocean Atlantique. Ni kimwe na kimwe mu bihugu biharwa mu bihugu birimo amahoro. Nakoze mwatwumvirije. Ese muri urutonde rw'ibihugu 10 birimo amahoro cyane muri Afrika, icyo kongeramo ni icyaha cyangwa icyo ubona basize muri urutonde kitarimo, kuko kuba gitemberemo cyangwa kibamwo ukavuga ati ibintu Global Peace Index yavuze sibyo. Iyo n'urutonde rwa Global Peace Index yasohoye mu mwaka wa 2024. Cyenda gusaba no gukora subscribe cyangwa sabone ngo uzoza dukurikirana iminsi yose ko tuzavuga amakuru menshi cyangwa ibiganiro byinshi byo muri Afrika. Nimba utarayikora nimba ariko zinawushyire ko jeme
commentaire hama unabisangize n'abandi ko ni benshi bashaka kubimenya byiza bya Afrika ndetse n'ayandi makuru avugwa muri